Iwe fakupon at kapungeri gebi chia at soureng get a chuk made city and me but fitigis norikurok usun met kits me poregeri git noratu devotion gerai possible chia fugan me ever note special guest non ate studio non Pwipwi sore radio Iwe mamman I will introduce city roche guest gerai wakan mocher wato ne firas e scenario fari de sibuka par egiste wewe ti suru chia ras chia geri chia ras gerai. All right, may you have a feature grab on Norway, Mirafere 2000. I tiu geri Guam. Iwa fidia rabasar kewe bero apply aragang. Gefe pon pur irmi fe poner arbe no fidi ewe interview re waga re apply geri. Iwe ayer borosar ragana nawo fegon non iwe rewe e feature kerati geri Guam. Agat chia geri puir kewe arabasar kewe ragat practice fagan metre bapasa non arwe interview gerara interview. Iwe vi orru vira fekabas e fichuk a kia merir puir kewe. Yes, e orruad no. Ikie orru kabas ra aiti geri puir pure non atur arwe interview. Iwa ito ready interview ferpan ewe mirafön fichu ke kerati geri Guam ke mirafön geri Guam atoro pure fitiaro interview iwe abo moteti iwe ochar interview iseri Guam iwa kara motati good to have you today, how are you today? Iwe kata fichu yes iwe ochar interview are sirwiti ke por saporaro poraus ewe Fichu is a Chuukese. Okay, how did you hear about us? You were Fichu kakode. Yes. You were ever job interview asar karikis fara may fair way the ererike. You my boys out to the way sirike watching music serious area apply what a bag cream. We were when a interview I kikiwe, ever fit chuka por karansagi. Ma patagi was a son and nerdy force, yes. We put a sort of one ever ruara. Ye were a interview a cabasi Syria. Do you really want to work with us? Are you really serious? Do you want to work with us? Ye ever fit chugara. Borrewa, you couldn't get each other interview. No, fortunately, get a fichu. They were trying interview our waiting. Oh, you would have been near away waiting was in America. Anyways, at the long story short, I have a fichu gang. It would have been better. It gave way near Mayway waiting. Ekewe kapase ise. Iwe obusar tibis rasa kapaseran story sapseriat sibagan atakiri use sire fa suparen netirige mese puge poraus ge story si chekarwa ora fer de metesi eki sibaferi gere at sign fight tiri no che guest geri ate radio station arab para porusa geri usun mete mi akang non ngang merebi wese chia at sibuwe ti for America ikiapur kesewe di you need an interpreter, you need everton chiaku iwe epeferian me murinara ikiapur en megak sato uri siri for America ikiawe di ren john arenisre chiaku iwe in behalf of Pwipwi sore radio ngabu fakupon introduce siri speaker gere eti poras message me papa
welcome nguruk brother Dave Welle kiriso cabur nguruk reram fidatia opkapu fakun dikitatia fanson mi ochea ye gaeto opkapu chiachi geri giso Pwipwi soruk radio kara nim nguruk Pwipwi ifau subu gerai ewer kiriso cabur abi pacakku Kosobochen kobukan ifa introduce yourself ngeri noske viewers pan ereri med erkegan förföri. Ewer memar betot medisin ibu barakom mocara pasai kiriso uruk Maverick pargeri choro wireri abi pan mut geri kich sipopan chi geri kebi nori rari gerai David Welle sulka fer epasa ewer kits ton kan afu fosi ga chiaku nora chiwe iwar kapu ori fer Guam. Kiriso jabur ngor Pwipwi David. Iwel awa pusi roro puri ton afu mi to chiaku seri at court menaku ave. Ewer. Hey, we got to work up David Welle Norati Court of Guam Agana. All right. You see dei pure chiaku. Si pure un motoro gatski with capaces. Ate with capaces era cosa water kupare si kisingeri. Wait, Eric super skiperan iarkia kagagia. Ye Eric kupure oporusagi kitu sur poputer omna gagi fosu apka si usurabu yagang. Okay. Susuguri ochi. Even the question seven so kabuk nare ni war kabuk. Abarro sagri aga. Aparve saturi. Toro wa saturi. Eve amari vech. Saman par pusir befi. Ach papa. Ach chegen. Nubasabe arisi errabes redbetar osupang ekewin norbe arboe wewiti chor fosgerir non kapasarikis pararkan me chore ekalpitai choren court arbo par wewiti wan wewiti befier mi ruepeke iwe ira usun Storong si popute ne può verify din si check contractor ngeri ewa court sa karo rewagang ke warinis kabuga merikich iwe ave finna aban or ekewe rasugi e posisir pokitarra pusira sinna un ramanit konia rerbe chatsuk iwe me karayesa pon torong sa agang full time sa court pon ira chukusum sabora arinis chiaku have fitte we a program gebi watchak bilafe Okay. No we sapari ro prom ekispar kute iwe rakaruchak way rochak iseri filifin kya te ko fiti op kapunge ke fer par weber puyum mi yagach fasur ber ka yo rato ri fer par negri chak On the spot. ke bi to ri ari si iwe erri boyeriet Wavet. ira usun nom iwe no parach torong ya fer pas serri ar asöfö safani i program ra ora ke training wote ekewe chorbe agoch no yaga so po aitiken usure yaga ira otun ra pon sugi ekara position Okay. iwe parach kiriso bosa pon errongnal iwe sa akagang ra charai war kapung to ri karai iwe aiku ira be kiriso rom ada si kisngeri amna background e fausuram ka torno nagang iwe
nakuru bucek parwaro yer ev kapasi sisenam niri kad askar yege ai fai ku taben abagang na court kera pe ki chiaku Abo putan narawe ruga egor beirigat. mavet Ebe bore fitir egor. mavet ai go yer wow Iraga poputa as a contractor who took business geri court. Puri rau suri aragang ewa business obra service ke abe geri court me pari karbe. Iwe court iraide iwe number 1 client. Ogitar record ke curry chagitaitan. Never gurara iwe ngabi par arisfatan. Ngabi arisichar bioing. Karbe sokopatar putait narache ibu. Mavet rau sun ach poputan not. Pari rau suri agang. Ewa business. we were of service ngeke ik mero client we gera need rako ko No customer. no customer yeah thank you giriso iwe norai wakar kuraskar email fugan Ischek mocher assume meri serie ke email go mocher par kapase singor in person nor fufura rabas metka we serie gera even nor court Ever ira sa akagara ne iwe afer paseri duran ne iwe irat nona fansura emwet motata iwa bener yari iwe parkrisho bua pon errong nona iwe ya arapakar yer atskan meira peri a program mitan court interpreter registry program iga CIRP narajera ibar kapung Guam local court esabaran iwe district court kukutiwen okay local court na Agana Giriso ave da Gregorier iwe kabar we seri ever ke karu se katoro ever achara taito language program manager iwe ever ira ebon mosowan wisache achibwe kut katoro train aidir usuriaga ira parchin achi program nupar kopwe mocharat rich iwe mosowa chak no application warong yo pusi kits sa aituk usun ewagang au kopo ferry iwe ka tes mi baro rachara tes ka pika capacity ka yawapon ka yawapon iwe ka tori poputa rera kopo arisi court iwe rukura iwe mi pari iwe tori arisi yakapon ira kopo arisi game Ika fitia cara beri besawa Feito won New Chelis acer registry. Iwe urusar Guam rekan sepi gerigich. Ren naturalis. Faritar be parve tar need recot chiaku. Nesap chachu. Meirisin kapasan non ace girigin. Tori parferuan non Asia, fit Russia all the way to Europe. Iwe na begeri pokitan war Guam isakoni aror charferri eagang ekisichak merre acara community college rechak kon focus on ekara sign language okay iwe kids pokita samban need iwe sa busiragata isa raniri ara program achiboy irabe recruit Worok trainee raiti ragang iwesa nikitira raga pisina na ureu ke bicara si court ke bicara si kara ame par acha si boy parwe ti boy acha program ra training may free ni ka ko pora war car coach feru stateside ye ko family ko boy torong puri ra shoot fan Poi tabeira purvei business sube ke bochara vet ko boy accountant ka sukur ka beri au sukun iwe ka sirera ga iwe ko pabra
so pay feten. Ewa. Iwe pokitar amarachea ki samanit pokitar era iwe saachaka ferri be free. Mohammed kesa was seri watten opportunity geri. Feyet. Ewa was seri watten feyet geri git sochu. Par mageri yera but apply geri yera. Ewa. Awe tseki ke ngagu busire etti apply. Iwe sochu iwe ra iwe Dave. Ike en mea ka iwe fitu bura busi train niru. Pokite git sochu. Kai tigeri iwe te preferri. Na peron me ba free ra service. Use beri apko ba train niri. Wah, betul watter ra feyet. Iwe waguruk era sivatori era ve wrong. Waguruk era wrong ke severi. Iwe ka tori. Madet. Apply for the yan mea sa na uya eh. Meret. Wow, wari ti got pasapa si kiri su capur Pwipwi. Kiri su capur. Iwe sibu materi par watch card kapasis. Ike ka po recruit tini ike po hire rie bere puaga. Nye iki fare kara qualification. Bere beto wari qualify wari era. Ever. Akom ko boy ever warrior at least. Ever warrior room. Borno high school diploma. Iki befan kaugur befan minimum. Iwe ko boy me sire fasu chuk. Ike fasu feruom. Fasu mirga. Pokita rajkar kapu beri siri ke services iwe namnar fasu mirga. Me a chiaku busire fasu mirga. Esa pari te kopor ve kopor agat professional again non fasu mirga. Karabi si par chuk na fasu chuk. Fluency. Kugur agat chum. E pochak mera vi rachates. E pochak tori rar kauk CBFI e boy guguts non eki service. Iwe isabor felony conviction. Ike tipis railroads anduk kata ya karbi tipis watte. Nasa parora iwe fill out an application. Warok fiti acara 2-day training. Can need 16 hours. Ewa wodu awa. Kopwe awesi. Iwa kagera tes. Okay. Capacity. Okay. Ka sworn in. Ka sworn in ka tawari arinis. Not court. Oh, okay. Ika kasi sworn in. Iwe eri robab swear you in. Ikaga waporan. Kopwe furri eragang nor pu bewewen me fiti andukun. Ira pari chaka chia swear in. Ike sebetulnya para rebere pap swearing ike e pa mitire karabe criteria. Ever. Okay. Aga training test swear in. Okay. Iwe ge usungai krawon nebi flyer ike mergurian high school diploma. Era kali tagri GT. Oh, ever. Parirai bi GED paketi. equivalence ever. Mij taitat meer high school diploma. Ever. GED ever. All right, kiriso. Me ore wa ke kapasis erigu e puegis muete useri utian mete si ifa kakabas feri dan. Nye erigu vai eri la ko pasiri peruar pokiten. I know puseri feruachi we kids are true we kids religious people we kapasis we yet. Ike en me aware of, ike gets me aware of brave thoughts, chiaku, me for body or men or piben. Ike body we kill nifagere we good mefen. Were you aware of that? Esaprirati we put anybody on the spot or so what or sapwe ekiera. Ifa sigat se par wawarar pokiten kichi befige yarnis esechek fittorer pusit kicharavas. Nye me fitto seriasan. Por ewe kewari fagen ewagun mi feri we gift of tongue. Siara speaking in tongues. Iwe men non for first sapuru do sisis kyochakera
Urrerogun mi ferwi ratu rapu putebe speak in tongues. Ra kapas na kapas regis. Iwe kyo choregis no berra rogorong. Arora kapas ra. Ngabab awe cek ma patara ti Chuukese de fosun Rusia. Nge reservo sukunner fosun Rusia. So translation again, speaking in tongues, it's biblical. Iwe iraputakis mi pan me fige amme paruchi avete ikeferi. Anyways, era ikretche katse bring our attention ngeribe met by bere parapsa. Yeah, besides that, yapo was core person ogoro. Ate segor kapasis. Pataki firate poko boebachon chiaku. Met epeseo ki mete motivate. Ever nebu buten ai torok iwe wa markar busisari ai nubarwa chiaku geriebet iwe wa merkura asinda en mesevesan nyasara karkura wa merpan me fiai kiramurren ai be fige gabi arisiarabas aidu Maypan non re ike pachakku non netipe ai boe chorari siarabas ike wacharari siarabas ira pan mettoch me pesi me pan apachakkurai me tipu pan tori saboeta geriera iwe Gabi pan wacan nendegeri ke par feyach ngeri ar kota feyach ngeri gabi parachiari. Amen. David naraiwa a kussering ngeri betera kiere usurwa be fige kia persage me yo ramp tok feriden pusipano warabas chachu kiere seweweiti fos America. Iwere ti boba kachugur. Yo kawoche pokaboe arisir. Ike mimman mete iwe rege. Aba ira ever meibu. Samarwe kan wacharari siarabas ever. We ye pan agak saman tori sipoe parkuraira. Ai ajak chiaku ure karari ni Swedish aferor aiku meti choke karpatter wari we usuye poroch fa me yorra arinis ekki arinis iwe ekki arrabas iwe me ekis pagarari firat ren we ngai refosure kis chora rarinis nge refosure kis chon mochara rarinis iwe kich chochiaku sa usure piris ne atefgen diver repek arbo ya tor fegen ya or erabe gasere kiramwe berech ever kichwe pusir barbe fiach kirishovach papaiti ach atofegen nu ni ekara ru metachi ruikai ufeset ren uewengawan sokofesen irbe fos kiriso brother Moabe tu amira ser mari di got pa kiriso geri got ren neti bom me observers en mi fagara feri den no charabas chachuk era sakura nis kategori awara feri dere bari sir me preachiri era kia ite ruresor ewe we bete o sokobugare ike bete we ra churcheri kitsuon nge pokitera aur amna service era peki chiaku iwe ka wiser pirisi ne firer kewe ru kiri rabas me yo rewe kiri fese pokitera sewe we di feganir wese re watten ngasara geri kits chachuk
meirisi Chuukese na warkuave kewin yerigits kekits mikan short rerats wewe fasun merika kiriso boro apisi pakura eyati Chuuk David Welle ikä poro et officit Court of Guam iwe met nakur kopwe satur erenigiti fausura repotoguri seek for your assistance. Iwe maybe torok narachiri war kapuk eren now railway Agana shopping center. Torok kapasai sichak ye chak charaga ke gura ais ache office ike court interpreter office. Yarab chebcheres iwe torok feita second floor. Ira. Feita second floor. What room number? Feita second floor. Feino on the hallway. Mayo Rajkara side. Kesetoveri Misiri. May fair fetat noreri war kabunge kadar karaside kutara court interpreter program. Veira acara sa fichi. Rurun siponam. Kurak waru geri kurak nibu. Monday geri Friday. Iu ike gagaban sibakachak may wow katsege isasige wa torong nar court usewa iti fasun mereka iwe uga wachen e porchara disi ke kategor chara disi re peki chiaku we wachek torong me fitiera process me torong murir wa to waro na to geri second floor आपको पूरा रे चाचियाकु के आपको पोचार चियाकु इके के वो चाचियाकु गेवर एते ताकि छिबोए para toro ko pupan arinis ngai ke ni chachiaku ira ni chachiaku ever ai siri chake seri firi fi charagang ke chakna gari ke sinna boy riki charagang tigor deitar ko pochuro court ye ke ni to service seri court ike abo ko pochagagi ro traffic clearance ike ko pochverati ro ticket ike ko po masawa starrobuera guardianship ever Sokapa arinis court sabchagi erita ataya nukka toro ever pariraga merkur par karabeisin kara service iwe iteitar beisin ko pochar ots arinis seri kapu iwe beito gori ko potigor kese pochar puru chachiagu seri chu pora beya whatever your language kiriso cha iwe ekara choraga ru posiri arpo iwe iti iwe ra wo te chachiagu ra koruk iwe contractor Maverick ilbi tawe sete ye be yo rebe ka sete gari nis wes waro rai voice ave kiriso we kiriso cha por posia so se siria fichi yasi poroya atibogutta David Chiakaran anar office checheberi buena Court of Guam second floor toro gajak ace yana office CIRP CIRP irasibo par sheri ifan no rei flyer ba center gerigich mamaratsi bue asaporai at chichi figure gerai bui mayor met kiabo cher kiabo pesegeri notes fewer ren era pekin chiaku ge met check ban mochet share ngeri non e giri fason ese pirepin ngoru category ko all out one met en mi moneta wari ke met kiabo se wasen mochet ko share ever kiri so jabur iwe ariku e nusufan so ru pochak katigor ngeri abi auchea chor akaiseri fitikich arisigich ne pusir arisi no charvas mayora chara training ewe free training sikapasat ebo fish November egor fishu next week Thursday Friday Kuragwaru nesesor ngeri kurak nibu nekurion me ruren iwe warong no application
ito chudan rajar office amoswa juru application ga te online katon nature flyer te online amoswa email achi po process city bomwan era 2-day training ne potawe bomara 2-day training iwe ka patogri fitigich ne aura yarinis ngeri le charves iga charves ibu cak pas apa itu naturalist may body that ngeri urusan Feruan Amerika may disir state court pogitan acai court diki ibe kon tepete pusin ibe chiaku re pusi Feruatski non Micronesia ibe karan ren Amerika ibe irwi bon titite nogralis ibe kan orfason ne chiaku bon naturalis robotogori arinis or barkar court state or barkar court court ibe mai arepopan togori career opportunity ike bocere pue full time arinis ibe pan suk chamogasam nor Guam Hawaii tori parke state veisin nira pan ibe tacha bukan par pese ki chachi pue sapo arinis arinis mei tori non feruer verga veisin airku kan ira chakviete si monatafan Kiriso cabur Pwipwi. Kiriso amma serem mesik para warara para ska porwati de firas. Kaso bocil buka cek segon yeri me kapasis gor ifai wekera ren e porra training non. November egor boru egor fisu e kategori warung no application memwan era ren sego kategori application or egor beribu. Nor meri we. Egon moru me egon me fisu. Kera fanso training November. Kaso bocil ko buka pasa egon yeri che korbusa tipis karai navarap tekia kapasis patike. Nge kaso bocil fari den notes ke charu setting. Ai ruku yira wesen mocher repore par loager application me pararin nisana pegi chiaku. Kaso bocil ko buka ngeri kich contact information ike number repotogori ka curry. Awe chakre misiri ike ifa serraron nu garaberace interview ngere miss out one ewe me interview iwe ifara na phone number to wori ka curry retti chikit por house ever registrarampa 671-475-3299 iwe awa pusin ro ila phone number awa to wori ka curry fare sigisin tichikit por house ren peki chiaku Brother David fakku kiriso chapur ngor kreri kerei kiriso gor kreram firate am kopwe to seri always busy schedule buko awara fason esa bujang ngeri ache radio station ngeri notes arabas chachu ian mi ke seri ngeri kichi kerei arbotori basire era opportunity era feyot me bon era arenis ngeri panos arabas chachu kiriso chapur ngor brother ever pan kiriso chapur ngor pan ngeri chora chiri pargeri gebe sin chon akashiri kiso char bukat chapara pasai kopong kopong ngeri gebe sin kiriso chapur Pwipwi iwe usu kismi gar fari so just sibuka pan chiachi faganari ade ever kiriso gor sio wagot mi da parapne kiriso chapur ngor krau ka paru ato brother David arabu pan nom ne firats arabu to gori baratura arinis mi chea ngeri arabase chu war Guam ke yar rapor na buya arabu to gori basiri usuri arinisin chiaku ko se uchen mai got uputi gor ngor ko sabu era me pare feye chea brother David me chira ke agang foku pare feye chu yakar bu ban recruiteri puro bonna para pekin arinis ngeri THM ke fabri ke arabasem ke Chuukese mega barfidi beri working out non fas Amerika kiriso got ke sebo ke sabu era te burugen arisigo mari ke norden sises vayatek betugar amen
Alright, iwe kiri so tapur ngeri gebe disin. Kiri so pasaba toru sapora porati interview gerei. Wow, wasen area pura wuide. You guys are very blessed by the information. Ore ponono, ko te opare Feito gebi. Sibak pai tu sepe.